DCC wa Mara Machira Gathungu augite ni betete na mbere na kugwatanira na atongeria bangi kiri kurwa na mbogitante riu akiaria nongerete ati ni bagwatanirite na ikundi bingi kiri ndwaije na kurikithio ni kambuni 15 akichitikiritwe kiri buthia bwa Nchobi ntere utora mati mugambi agotwira DCC ujo na rombete kinya mwingi kubagwatia kiri ndwaije. Kamishna Gathungu ariuga andũ aya Nchobi ndege iwatho Nchobi ya kĩhĩndĩ na nkinya na bangi nĩ ũmbĩte kwĩthirwo ĩgĩcokera kagita gaka bagwatanĩrĩte na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gũtigĩrĩra ndawa nĩ ikũthira. Tumefanya vizuri, tumejaribu kabisa kupigana na hizi pombe haramu na bangi, ila tu bado haijaisha, so tukakubaliana tutasidi kuweka juhudi pamoja tukitumia the multi-agency approach ambao sasa tutashirikiana na serikali ya county, polisi na afisa wa utawala, tukiwa kama team tusidishe juhudi za kupigana na hii pombe haramu. Gathungu ariuga Nchobi cia kĩhĩndĩ 15 icio ibatĩri kwĩthirwa irĩ thoko-inĩ ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya na cingĩ irĩ ikethirwa ikĩonekana kĩrĩ thoko ĩno kabagacithaga na kũthagana mwene na nginya kũthagana endia ba Nchobi ino. Tunaelewa ya kwamba kuna pombe haramu, the illicit brews zenye zinatengenezwa kwa vijiji, alafu kuna second generation brews. Zile kampuni zimekubalika kutengeneza second generation brews hizi ni 15. Zingine zozote blood zingine zozote zenye haziko kwa kutoka kwa hizo kampuni basi ni marufuku. Na sasa tukakubaliana tutafanya surveillance, na ikipatikana itabidi tuchukue hatua ya kushika wale wanauza hiyo pombe na washtakiwe. Arĩkĩrĩtie na kuga andũ aino mbari ya mũgacana nginya kathoroko wa atũri ba matũra iba babatĩri kwĩthirwa bakĩnenkanĩra ndeto ino kĩrĩ thirikari. Pombe haramu hii ya kawaida hiyo pia nayo tulikubaliana turudi mashinani tupigane nayo mpaka tumefika kiwango ya kuisha, na sisi tukiwa wote hivyo tulikubaliana na tutaendelea na hiyo kazi. Ya muhimu tunaomba wananchi washirikiane na sisi kwa njia tu ya kutupasha ujumbe wa wale ambao wanahusika na hizo biashara, na sisi pia tutawaendea kama ilivyo kazi yetu. Kĩripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi.